FM Makombandlela. Ay, Mativa. Hlekana Afrika Dzonga, hlekana mingisiro mkaralo na FM Makombandlela ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula ni ti tshamela la. Ambombela. Ay, Mativa. Hileswaku la hlayiseki. Hileswaku la me pulukwani arets. Kumbe minduku. Kumbe minduku ta fika pulukwani mara namuhla ni tsike ni tsela kwala Mbombela ta swivona. Kama msirtani hlekana mingisiro mkaralo na FM na kuhlekanisa ku longa ngisela stage shurko namuhla I msumbuno ku sukura makumembiri ra n'weti leya ya N'wendzamhala lembe ra magidembiri makumembiri ntlhanu ya lembe ri limana n'wina lembe ri herile vhiki leri I vhiki ra khisimusi leri taku I ra Novinjara se ma swi vona ku swo vula ntsena ku lembe se ri fike makumu hi ndlela yeleyo ka makhensa swinene la Bushbuckridge khensa swinene hambileswi ku nga le kunene mpfula lexi ni nga xi vona nampundzu loko ni kha ni tala Mbombela ni ya vona ku milambu ya le Bush a yi tali mpfula yi ni ku sukusela hi fike laha na toloko na yo halaka kunene vusiku hinkwabyo na sweswi mara milambu a yi tali a ni tivi ku ma ya kwihi mati lama ya kama msiritana mingisiro mena hi vuyili timhaka ta masagwadi ti humelerile ti ve kona hi khenseli n'wina mi nga kota ku hi seketela xitichi lexi a hi xa munhu xa hina tani hi rixaka se swi vula ku hinkwerhu hi fanele hi va nyandza yin'we loko hi lava ku kula tani hi rixaka ma vo mhaka ko se loko hi lava ku kula tani hi rixaka swin'wana na swin'wana leswi endliwaka xitichi a hi swi seketeleni hi tindlela hinkwato kambe loko ma lava ku phikizana na xitichi a ku na nchumu laha a ku na laha ya kona tani hi rixaka a ku na laha yako tani hi rixaka se ha khensa swinene nseketelo loyi hi nga wu kuma a Bushbuckridge hi ndlela yaleyo I ndhawu leyi hileswaku i nga xota yini a Bushbuckridge mangozi tilichi xigugu makwakwa hinkwaswo hileswi swo xiswona a Bushbuckridge se n'wina hinkwenu hi nga kota ku hlangana na n'we hi nga tsandzeka ku hlangana hayi kho hi khenseli swinene ku va hi kote ku va hi vonanile kotolo loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta vhiki hinkwaro leri a hi ri ka rona hi ndlela yeleyo se hi ta va hi kha hi bula namuntlha ka Afrika wa vulavula hi ku Afrika wa vulavula yena I ya mahlweni a vulavula se swin'wana swa leswi hi nga ta swi khumba mingisero wa Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula namuntlha hi ta vulavula hi ku vilela loko va khomixini ya ndzingano wa rimbewu va nga na wo hi timhaka ta ku va vantshwa va biha mirini va ri ongeti ku na nxungeto wo karhi loko swi ta ka timhaka ta nkarhi lowu wa magayisa se hi ta va nyika nkarhi hi twa vona ku va ri yini hi mhaka yoleyo hi mhaka yeleyo ya ku hikokwalaho ka yini va vona ka ungeti va na ku vilela hi timhaka ta magayisa hi ndlela yeleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta bula hi toho kwala hi nga ta va hi ri kona ta tlhela hi bula nakambe na hungu leri nga le ku jikajikeni leri va MKP va nge hantiyiso ra ku Judge Hlophe Dr. Hlophe va tshike vuxirho bya MKP a hi ntiyiso ku fika sweswi kambe xivutiso ku ta va ku
kambe bona dokodela Hlophe loko va hetelela va susiwa timhaka ta ku va judge a ku endleke yini ti vona u ta va ka hi bula na vona hi bulana na vona va hi pfuna ku tsundzuka swoleswo a xikarhi ka hafu ku bela awara ya 12 ku fika le ka awara ya n'we hi ta va ka hi bula na Budyabu Baloyi kusuka ka commission ka ntingana ya commission ya rimbewu hi ndlela hele loko ha fambile hi ri bush ku vuye ku twala hoyi ya we hey ku na xiphiqo hi timhaka ta stadium kahle ku endleke yini Mhlabe hami mi tisa meyara hami mi tisa municipal manager hi kota ku twa ku kahle vundeni bya mhaka leyi ku endleke yini mi tsona stadium lava ku xitirhisa hi leri nge yini hi lava ku ta twa swoleswo ku mi fike njhani ka xiyimo xexo ku vanhu va hetelela va rila kumbe va vilerisiwa hi timhaka ta ku a va kotangi ku kuma stadium lexi a va xi languterile ku va ta hetelela va xi tirhisa se i mhaka leyi nga tsakelaka ku twa n'wina ku n'wina mi angula mi ku yini ka yona tanihi masipala loko ma va kuma ncindani ma byela hi nga bula na vona hi ntlhanu hi hafu ku bela awara ya 13 a na n'wi tshemba ncindani ta va lava kwele ya ko Polokwane ku hi va kuma hi bula na vona hi ndlela hele i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela matiba loko ni nga ni vulavula ni kutani ni nga ni vulavula hi vanhu va Mafunda hi ndlela liya a Mpumalanga i nge rivali Mafunda ya executive mayor i nge rivali Mafunda ya executive mayor wa masipala wa Bushbuckridge nako swin'wana ni nga swi vona loko ni ri Mpumalanga ti chances ta ku tsariwa thikithi ya Mpumalanga ti le henhla ngopfu loko ti fananisiwa na swifundza swin'wana leswi hi nga famba ka swona la ku ka tikhilomitara tin'wana na tin'wana ta 10 ta vona maphorisa swa le magondweni hambi le switandini hambi i ta va vona va kona hi yo mhaka va ku kwanela va khoma kambe i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona loko hi kha hi langutaka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi mingiseri wa mina kwalaho nga koho ku timhaka hi tihi se risimu leriwani ni lava ta mi tlangela a ni vhiki leri ma swi vona ku vhiki leri hi pfa hi nghenisa nyana na tinsimu ni nga se twa timhaka leti n'we mi nga khoma tona risimu leri no lava ku tlangela no lava ku tlangela vanhu hinkwavo lava hi ri na vona a Mpumalanga ngopfungopfu a Bushbuckridge municipality BLM ni ri kongomisene ka executive mayor ay minisi a ni se va vona executive mayor mara risimu leri rona ra n'wina ay ene va ri rhandza hi leri ka
tingatala imali hey kandi yavana litsalo tingatala imali hey kandi yavana litsalo xivangelo xa kona hey va pfumala n'wana xivangelo xa kona hey u pfumala n'wana teka xisiwana hey va xi nyika kumekume teka xisiwana hey va xi nyika kumekume a hi nyika kuka hey a nga na swo va nyika a hi nyika kuka hey risimu leri ri cinile na vanhlamulo bila ya nhlamulo wa ta nkulukumba loyi a ku he kalanga xin'wana na xin'wana xi lava ku lwa ni kombi swinene mani n'wini 369, it's Christmas time. Low prices forms on Z one more time. Get low. Hlayisa eka 5 kg ya ti-Goldie frozen mixed chicken portions hi 199.99 na matandza lamakulu ya 30 ya right brand hi 69.99 ntsena. Mimbhukuto yi kumeka emavhengeleni ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 28 December 2025. Nakona fana na nkateko wo tiwinela pholo leyintshwantshwa siku na siku. Ku na swipimelo ntsena eka Shoprite. Xana u karhele ku fola tilayini to leha no rindza nkarhi wo leha eka tisenta ta vatirhi? Unemployment Insurance Fund yi ku olovisele swilo. Se u nga fikelela vukorhokeri bya UIF nkarhi wihi na wihi, hambi u ri kwihi, hi ku tirhisa UIF online services. Rhumela no landzelerisa vuyelo bya vuxokoxoko bya wena. U rhumela matsalwa yo seketela, u rhumela xikombelo xo hakela, u kambela xiyimo xa hakelo, kumbe ku pfuxeta vuxokoxoko bya wena. Hinkwaswo leswi le hansi leswi mi nga khupuki, mi nga ringeti ku khupuka hi nkarhi lowu wa timpfula hi ku loko mo endla tani timovha mati ma ta famba na n'wina. Movha switiki na lomu ka mi chayela agondweni loko mo vona mati ya tsemekanya, khomani xitering loko ri ku mi vona nge ri hama se cela patu kumbe swin'wana, hi ku loko movha mi nga ngheni kahle yi ta jika movha. Yi ta jika. Se a hi papalateni ku tsemekanya lomu ku nga na mati ya nge le ku tsemakanyeni patu. A hi swi papalateni tindlela hinkwato leti ti kotekaka ku leswaku mi ta kota ku fika la mi ya kona mi hlayisekile. Kambe ke hi nga se bula na vayini lava va mehe vambirhi ni nge te hi ta bula na vona, ni te ri ta bula na advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa, hi vulanguta ka timhaka ta Dr. Hlophe ku kahle loko vo hi mpela loko vo hetelela va tshike swa tipolitiki swi vula yini hi vumundzuku bya vona. Nako hi tlhelo ra xinawu kahle ku endleke yini, kambe hi ta tlhelela ka yona yaleyo. Ivi hi tlhe hi bula na kambe na Budjabo hi twa ku kahle tanihi khomixini ya ndzingano wa rimbewu i ncini lexi xi endlaku ku va katsa timhaka ta ku hela ka lembe kumbe nkarhi lowu wa N'wendzamhala na ku tlakuka ka tinhlayo ta vantshwa lava bihaka mirini va nga swi langutelangi, naswona va ri hansi ka malembe ya 20. Ku nga va kha ku endleka yini? 0860002543 a ni tivi ku nga ku ri na loyi a lava ku tana timhaka hi twa ku loyi a lava ku tana timhaka u ri yini nhlekani lowu. Hi mi amukerini. Njhani Khalanga? Papa mina hi pfukile, n'wina mi njhani? Hi pfukile mani nganyana. Nina mhaka leyi ya Black Economic Empowerment yi karataku xi nga xivangelo lexikulu xi vangelaka ku va na nhlupheko la South Africa. Hi ndlela yihi? Mhaka ya ku ni langutile ku vona maxakile ka va Eastern Cape la nga ze ku kuma ku lova n'wana wa va youth wa hala ka Malamulele a vulavula ku Black Economic Empowerment va nge yi tshiki va ta ya mahlweni yo phela yi vanga ku va na corruption so swi nga fambi kahle. Hi ku swo leswi loko ku fana na timasipala i nge teki elokixi na doroba i swi mikisana na ti-villages. These things kahle swi wela ka public works leyi va nge le ku onheni va yi karataku yi nga kona hi mhaka yona BE leyiwani. That's why most of us are going to corruption and then everything. Today, the Mavan Barilla, the Magama part of my party, material, I don't know, material must disappear. That's what says Louis Solimanat. Who signed a company Elon Musk 20 days at it and Banana Band of Batina, my net pension. Come over Lavanga Koda, where the ruling part, but for Sarah, we say it must fall under BE. And this one of Kutavana corruption,
leswi ka nyike ku vana a different ya mintirho lowu swipontsese leswi mantirho khala se tikarhi xingungumana lexi a ntivi xi ta suka rini loko he vatiko va South Africa hi nga endli ku ri loko hi sila ku se hi ya ku voteni hi cinca swilo leswi xingungumana lexi nge pfuki xi fiyele la ka he kahlekahle swi hi karata ngopfu ka moyeni loko ntlela ni khonga ni ku mara xingungumana lexi a bihi xi nga xi ta hela rini loko xo ka loko phati leyi nga koho yi nga le ku rhuleni yi nga le timpati hambileswi nga unity government loko va yi ri koho yi nge pfuki yi file na ku hlanelele because va le ku kumeni va le ku benefiteni something ka swilo sweleswo na mitwa kambe ni lava ku mi vutisa xivutiso lexi ya n'wina musunguri ku vulavula hi nhlokomhaka leyi tiko ra hina va fanele va teka xiboho xo timhaka ta gender based violence ti sungula ku dyondzisiwa kusukela a swikolweni swi le hansi sweswo swi ta va swi kha swi pfuneta ngopfu eka timhaka to rixaka ra vanuna kumbe vafana va kota ku twisisa ku timhaka ta gender based violence kumbe vavanuna hi ku angarhela a hi timhaka leti affectaka vavasati ntsena ti affecta vanhu hinkwavo regardless ya gender kumbe sex ya vona so ni vona ingaku swi nga pfuna ngopfu hi ku loko mu languta lexi ndaku van'wani va karhi va hlundzuka ngopfu vavanuna vo twi i nga ri va siyiwa endzhaku kasi hi ku kala vutivi so va vona ingaku vona va karhi va salela ndzhaku kasi timhaka ta gender based violence na vona ta va affecta hi ndlela yin'wana hi ku loko mu languta sweswiwa vanhu vo tala va pfale mintirhweni mara mi ta kuma ku hi mhaka yo vavanuna hi vo va va ku va karhi va va empowered in terms of timhaka ta economy social economy ka ku hi timhaka to minkarhi yo tala mi ta kuma hi vo va karhi va tirha loko va nyikiwa ti-chance ku va ya endla na mindyangu ya vona vavanuna mi kuma ku va nta opposite i timhaka to va karhi va nghenela timhaka ta ti-entertainment va siya gepe liya yo kaya ku va van'wa nga ri kona va ngo ku spenda nkarhi na miti ya vona ku loko ku ri ku na n'wana wa mfana nkarhi wun'wana na yena hela twi nga ri byo vutomi lebyiya so a nga vi na effort a fika sort of loko nkarhi wu kha wu ya na yena wo twi nga ri byo vutomi so loko a va karhi a nge i n'wana loyi a nga ntsongo ka lowu nkarhi ivi a hlangana na partner ra yena leyi langutanaka na yena yi ringanaka na yena obviously mhaka ta gender based violence ta humelela hi ku partner ra yena i believe ku va fanele va bonda ku va na timhaka to va fanele va spenda nkarhi swin'we na mina kambe xin'wana lexi hluphaku i ku ni twe mi sungula hi timhaka ta leswaku a ku dyondzisiwa timhaka leti a xikolweni i ncini xi mi fikisa kwalano no hi ku ni hleketa ku lexi ni nga xi observer i ku timhaka leta gender based violence loko ni languta ti-awareness campaign ka ti fikelela ngopfu ka timhaka ta swikolo swe le hansi kumbe swe le xikarhi ku na swikolo swe le henhla ku vulavuriwa ngopfu from laha mi kuma ku maybe at the tertiary level na vanhu lava va karhi va ri mintirhweni at least na vo va kota ku va karhi va kota ku fikelela miehleketo yaleyo so loko swo endliwa a swikolweni swe le hansi vana va ta kula va ri na swona miehleketweni ya vona ku vutomi byi fanele byi famba njhani loko hi vulavula hi gender based violence hi vulavula hi yini a hi timhaka to ku va ku kha ku langutiwa ku n'wana wa mfana ku va ku ri yena va ka karhi a hlukumeza wa xisati mavo swi nga pfuna swinene hi mhaka mi hleketa ku loko munhu a ha ri ntsongo a va na leswi byariwaka mihleketweni ya yena swi hela swi pfuna ku ya mahlweni va karhi a kula na mikhenseli boto mina hlayisekani ku tiya ku engeta inkomo mi va na makhisimusi ntamanene inkombo ta cancer sweswo mingiselo mngena lona FM hi buleni nyana kantsongo na dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa hi vulavula hi timhaka ta dokodela John Hlophe kambe hi nga se endla tani mane eka Department of Culture, Sport and Recreation, Bushbuckridge Local Municipality, Limpopo Tourism Agency, SAMPRA, yi khensa nseketelo wa n'wina eka XMA 20, yi ta tlhela hlangana kambe eka XMA 21. meswetweli ami khensa hinkwenu n'wina mi nga hlayiwa kwalano mi endle ku hi va na wa kahle un'wana ku hey swi nge heli swi hela swo nguva ya makhisimusi se yi fikile langutela ku cinca ka yin'wana minongonoko kusukela hi ti 17 ta N'wendzamhala 2025 ku fika hi ti 4 ta Sunguti 2026 ku ta va na ku cinca eka vuhaxi bya mahungu na tiko a xietleli nongonoko wa tiko a xietleli wu ta haxiwa exikarhi ka vhiki ni majambu ntsena hi awara ya 9 ku fika hi awara ya 9 kasi hi Mugqivela awara ya 9 ku fika hi awara ya 9 ni mixo na hi Sonto wu kona kusukela hi awara ya 9 ku fika hi awara ya 9 ni majambu mahungu ya ta tlhelela matshan'wini ya wona hi ti 5 ta Sunguti 2026 munghana na FM makomba ndlela.
loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka. bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM? A swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na Easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za. Ndza engeta mabokani@sabc.co.za. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Nguva leya ximumu gondzo ra wena ri sungula eLimpopo kaya ra Masana mindhavuko yo hambanahambana hi na ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park laha ku nga na the Big Five u hlantswa mahlo hi vumbhuri bya ntumbuluko na swiharhi eMuhuluhulu Rehabilitation Center u ta tlhela u beriwa hi moya hi ndlela ya xiyimo xa le henhla etindhawini ta vuwiselo hi Hoedspruit Maruleng chuchisa moya etilodge ta le tintshaveni na ku etlela eka xihahampfhuka xa Aerotel laha ntumbuluko wa ku wisisa u nga tlhela u kota ku ya hiking kusuka ePiring ku ya eTufastone ndhawu yin'wana leyi nga fuwa hi matimu hi Eco Caves hlawula xifundzankulu xa Limpopo lexi nga fuwa hi ndhavuko na ntumbuluko eLimpopo ku na swo tala swo tiphina hi swona endzela website ya www.golimpopo.com #explore Limpopo under the sun #show Limpopo summer 2025 #Limpopo ka December #Limpopo summer 25 more to enjoy #go Limpopo ka December kama swi tani minsi Munghana Lonene FM ku mena ri tlhari tumena to bila ora ya 12 ayamkeleni lo wa ntukulu ntshava nga ni byela masiku hinkwawo ku na loko mini wela mi kha mi swi hleketa ku ni na ntukulu me wa mtiwa now i dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisi ntukulu wa me se loko mi ntlhontlha basop ayamkeleni hi twa ku kahle ka timhaka leti ta dokodela John Hlophe ti fikise ku yini kambe ka ku ba va hetelela va nga havi judge nako hikuza hi vutisa leswi mhaka ku na mahemu lama va MKP va nga ha ntiyiso ya leswaku dokodela John Hlophe va tshika ku va xirho xa MKP kambe mi ta tsundzuka ku dokodela John Hlophe a va ri kumbe va hetelele va tshinyiwa kumbe va yimisiwa nyana hi mhaka ku va ku ve na ku cincacinca ka switulu nkama luwa a ku vuriwe ku Mani Colleen va susiwa tanihi hi ximokonkulu loko ni nga hoxi xa MKP ya parliament se swi va nga swi vulavula se u nge ti hi ku ya hi lava nga le ku va tisaku mahemu lama va kombisa ku vuxaka lebyi ya nga ri byi nyakapfarile se hina hi ku hayikho a hi vitaneni dokodela Tsietsi Ramatshekisi hi ta twa ku kahle loko ku ve a va nga ri n'watipolitiki a swi ta va swa ha koteka ku va va jaji ki kumbe loko vo tshika swa tipolitiki sweswi leswi nga va salela ku va yisa mahlweni vutomi bya vona ku ta va ku ri yini hi tlhelo ra xinawu loko va ri ka xiyimo lexi va nga langutana na xona se hi yo mhaka hi va rhambeli dokodela laha hi lava ku bula na vona dokodela nhlekani mi amukelele ka Munghana Lonene FM Khisimusi Bokisi ntukulu Khisimusi Bokisi malume na mina ni va byela vanhu hala ni ri loko mi nga tshembi ku malume wa mina va cina langutani tivhidiyo te le bush mi ta swi vona a redi ntukulu wa mina kambe hi leyi mhaka mani hi tsundzuxeni dokodela John Hlophe a ku ri judge president wa Western Cape kambe sweswi a va ha ri swona hi fike njhani kumbexani moni sungula hi ku kombisa ku va munhu a ri judge president i position leyi kulukumba swinene because mi va mi kha mi lawula no fambisa vuahluri kumbe justice aka province se mina na n'wina na vayingiseri hi ta pfumelana ku province ya Western Cape is a very big and important province ya le xiyimo i province ya xiyimo xa le henhla
i province leyi yi nga ku ri yi fane yi tekeriwa enhlokweni swinene loko hi langutise na ti-province tin'wana leti hi nga na tona laha South Africa. Mi ta tsundzuka ku Western Cape xo sungula loko a ni la ku vulavula hi tipolotiki because a ni tivi ngopfu tipolotiki kumbe a ni hlawuli va ri eku endla yini ku a mi xirho xa tipolitiki a mi ndli swa tipolitiki n'we mi ndla swa nawu na ku a ni ndlangi political science leswi nga ta vula ku vayingiseri na vona vo ti vonela hi voxe leswi endlekaka Afrika-Dzonga. Xo sungula province ya le Western Cape a yi le hansi ka mavoko ya mfumo wa ANC, yi le hansi ka mfumo wa DA. Kambe ku na ku leswi hina Afrika-Dzonga hi swi langutisaka swona na hambi ku ri ku na vanhu vo tala va ntima ku na lava hi va vitanaku i makhaladi hi ndlela yaleyo ku ya hi race hi ti-race ta la South Africa. Kambe hina a South Africa ha ri enhlokweni ha ri na ku tekela ku kumbexana hi hleketa ku province ya Western Cape ya valungu kumbe yi tele valungu hi ndlela yaleyo swo ka swi nga ri swona. Kambe ku va yi ri na judge president ya munhu wa ntima a ku ri swilo swa le xiyimo xa le henhla swinene hi ku a swi ka swi kombisa transformation leyi nga na yona a South Africa. So ku va Judge Hlophe a va ri judge president halaya and a ku ri judge president lowutsongo hi ku ya hi malembe hi minkarhi ya kona a swi vula swo tala swinene ka matimu ya hina a South Africa. Kumbe mi nga se eka xin'wana lava mavhengele veri hi sungula hi ku tani. Okay. Ku nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu, ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka, ku hlasela, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki, timholovo ta ku tirha, swikoxo swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi. Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magota ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti. Xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku pfuna 24 tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Nzamixeweta vanhu va xifundza xa Limpopo na vayeni va hina lavo rhandzeka loko khisimusi na lembe lerintshwa swi tshinela ndzi mi navelela nguva yo wisa leyi hlayisekeke. Nkarhi lowu wu vula leswaku ku na timovha to tala eka N1 eGrobers Bridge na le Bait Bridge. Ndzi mi tsundzuxa ku va mi landzelela swipimelo swa rivilo ra le magondweni. Boha bandi u nga tshuki unwa no chayela. Languta vafambi hi milenge ngopfungopfu loko ku ri xinyama. Madzolonga yo ya hi rimbewu na ku dlayiwa ka vavasati swi tshama swi ri swilondza leswi dzikeke. Loko u vona swo karhi humelela erivaleni, bela riqingho emaphoriseni ya le kusuhi. Kusuka emakorweni ya mbilu ya mina ku ya eka ya wena, onge mariendzo ya n'wina ma nga famba kahle, minkhuvo ya n'wina yi vangama. Hlayisanani naswona u tiphina hi nguva leyi. Khisimusi na lembe lerintshwa lerinene eka n'wina. Inkomu. Vatukulu va Faro va banenge ehansi va ri va nge khisamisiwi eka xifundza xa ka vona, kasi Bafana Bafana va tshembele ka matlangelo ya vona ya Mzansi loko va ri enyimpini. Naswona swirhalanganyo swo hundzuka nchachulo eka vona. Leyi i Total Energies Africa Cup of Nations Morocco 2025. Va na xiphemu xa migingiriko Egypt na Afrika-Dzonga hi wa vuntlhanu wa ti 26 ta N'wendzamhala thwi hi awara ya 4 ni ndenga eka SABC Plus na SABC 2 ivi na eka switichi swa radio swa SABC hi awara ya 5 ni madyambu. Ku tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport, vahaxi va ximfumo va AFCON 2025. It's game on everywhere. Ente yiso mixero mgada lon FM kume nungo tumina tenzani ngosba awara ya kume mnaro. Ngari khale taba ya bulana bujabu balu iksuka ka commission ya ndinga normbeu kame ha bulana advocate Dogodela Tsietsira Matsekisa eka ilang tengo fukat makata Dogodela John Hlophe. Ama kombisa ku xifunda lexi xi va xi ri na nkoka ivi mu ku xin'wani mi nga ya mahlweni advocate. Se xin'wani i ku loko mi langutisa matimu na loko mi landzelela mahungu Dr. John Hlophe a va nga langutisiwi hi tihlo ra kahle hi ku hi va tipolitiki ngopfungopfu loko mi langutisa
lava fumaka ka a Western Cape a va nga ri na vuxaka lebyi a byi ri kahle a va nga va langutisi hi tihlo ra kahle se vandla ra DA a ku ri vandla rin'wana a ro ka ri nga va lavi swona eka xifundza leswiya loko swi ya hi mahungu ya ku fambisa vuahluri kumbe justice kambe a handle ka ti-challenges leti a va ri na tona a Western Cape a va lwa na swona na ku fambisa kahle xifundza lexiya na ti-judgment ta vona a ku ri ti-judgment ta ntikelo swinene leti loko va tsala a va nghenisa swinene milawu leyi fambisanaka na milawu ya vanhu va ntima kumbe xintima kumbe xiafrika i swilo leswi a va swi kota ngopfu i munhu un'wana loyi a hi langutele ku swo tala ka yena ku ya hi tihlo ra nawu kumbe ku ya hi mafambiselo ya nawu a va swi kota swinene kambe mahungu ya vona ya vuye ya onhaka loko se va lava ku tinghenisa ka swilo leswi a va fanele va nga tinghenisanga ka swona hi nkarhi walowo mi ta hleketa ku va vuye va suka a Western Cape le a va ri judge president kona ivi va ya a constitutional court a Johannesburg laha a Johannesburg a ku ri nkarhi lowu a ku fambisiwa nandzu wa khale ka president Jacob Zuma va ringeta ku ya vulavula nandzu lowu na vaahluri lava va nga tshama kumbe vaahluri lava a va ri ku fambiseni ka nandzu walowo hi nkarhi walowo se sweswo ku ya hi nawu a swi pfumeleriwangi hi swona leswi swi nga va nghenisa a timhakeni va ze va fika laha ka nkarhi lowu va nga ku va impeachiwa kumbe va tekeriwa xiyimo xa ku va judge mi ta hleketa ku va judge i va judge vutomi bya wena hinkwabyo se tatana Hlophe a va ha ri judge xiyimo lexi ya va tekeriwile na ti-benefits ta kona ti tekiwile kambe ku ya hi nawu loko ku ri ku va titwa va ri na matimba kumbe hi ndlela yin'wana va nga ha tlhelela va practice va advocate loko ku ri ku nge vi na munhu loyi kumbe profession ti-institution ta profession leti nga kona ku nga va LPC ku nga va tibata ti-advocate loko vo ka va nga kaneti ku munhu loyiwani wa ha ri fit and proper mi ta tsundzuka ku nandzu lowu va nga kumiwa wona ku va nga vi judge na wona wa khumba ku a va tikhomangi kahle se swi nga ya hi ku tikhoto ti swi vona njhani ku va nga ha pfumeleleka va ta practice kumbe va nga ha pfumeleleki hi ku a va fit and proper hi ndlela leyo kambe profession ya vona ya nawu yi tikomba sweswiwani yi ri xinyamini swinene a hi munhu loyi hi nga ta komba unless loko vo ya va ya thoriwa kun'wana va va advise swilo swo fana na sweswo va nga tirha kambe ku va vuyelela va practice nawu kumbe va vuyelela va judge i swilo leswi no ka ni nga swi voniki swi ri kusuhani ni vula ku a va pfumeleriwi ku va nga yima va ku se ni ya yimela khalanga hi ku ncindani wa n'wi rhuketela swi nge koteki swa koteka hi ku i advocate kambe loko ko va na munhu loyi a tlhotlhaka ku nyimpi ya ku a va fit and proper hi mhaka yo ku va impeachiwile a va ha ri judge va impeachiwile hikuva ka va nga tikhomi kahle sweswo swi wela ka ku a va fit and proper se swi nga endla ku kumbexani va tikuma va ka va nakona ku fanele ku endliwa xikombelo a court xa ku va strakiwa as an advocate or as an attorney whatever the case is hi swo kumbexani leswi swi nga ta yima mahlweni ka vona ya no ni mi twini hi tshembele ka n'wina tshembele ka n'wina hi swo swi nga va dlayisa swinene dokotela khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tya ku engeta danke inkomo ma swi twile bete mhaka ya ku hi tshembele ka n'wina hi swo swi nga va fikisa la se swi vula ku vuxaka lebyi bya vona na khale ka president byi nge heli va khomanini leswi vulaka ku mhaka leyi ya ku a hi ntiyiso kumbexani hi nga yima na yona n'wemeri yini 0860002543 nangona ku ya afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM lava va commission ya ntingano wa rimbewu va vilela mani loko ze ku fika nguva leya makhisimusi leyi kambe a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini va vilela yimani ya ka tatana Jabu Baloyi eka Afrika wa vulavula ene la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni ku loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni
mara hi makeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana ni le byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni hetini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rhufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwani yaleyo a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo hahluriwile yeleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu palamende ya rixaka leti afrika wa vulavula na mi tsundzuxa va ka hina n'wina mi tshama ka tindhawu leti timpfula ti nge le kuneni xiyaxiyani ku mi ya papalata timhaka ta le minkoveni ani loko hi ri le a bush ku na ndhawu yin'wana yo fana na hala a vuloveli ku na kun'wana ve ri le Sandton na le bush ku koho ndhawini yin'wana loko ki famba hi patu leriya ra le Thula Mahaxi i ya hala ya va role ma ku vona loko ka buloho ra vumbirhi loko ki suka Thula Mahaxi ku na kun'wana va fika va tshama le hansi le va vamba tende ti duma hi le nambyeni va kha va ti huwela laha saveni van'wana va nghena lava kota ku hlambela va nghena matini se swi swa muxaka waluwa swi papalateni hi ku a ni mi nga va mi kha mi huwala nkoveni le henhla mpfula yi ri kunene se yi ku kuma wa tshame xitulwini pulakile mati va leswaku ku tlakuka ka ku suka swi hlwela ma ta ku teka mati papalatani mati na byala a swi hlangani sweswo ka va yini ka tatana Jabu Baloyi va vulavulela khomixini ya ndzingano wa rimbewu a va vulavuleli khomixini yo languta timhaka ta vavasati va languta khomixini ya ndzingano wa rimbewu i ra xinuna na ra xisati hi swo rimbewu sweswo se ve ri va vilerisa hi yini khalanga nhlekani nhlekani botpete na nhlekani lowunene ka vayingiseri Munghana Lonene FM i nkarhi wa makhisimusi leyi ku tiphineni swilo hinkwaswo swi kona hina hi ri bushu xin'wana na xin'wana va hi nyika mahala se xivutiso ku n'wina mi vilela yini hi nkarhi lowu wa makhisimusi hi fana hi tsaka bojaka botpete ku vilela ka hina ku kambirhi nkarhi wa makhisimusi madzolonga ya andza xa tlhandla kambirhi vana lavatsongo mi ta vona ti-result ta kona hi loko lembe leri taku hi va September ku halayani September no October and the statistics ta mi kombeta xikan'we ku leti i timhangu ta makhisimusi no ta ka xifundzankulu xa hina ntsena ka swifundza hinkwaswo swa Afrika-Dzonga laha kuma ku hina magayisa ngopfungopfu na maxaka na vanghana hi teka advantage ya vana lavatsongo loko mi languta Eastern Cape is too much hi minkarhi ya va December botpete that's why kuma ku hina ku vilela hina va khomixini ku loko yo ba hi ku nyandza yeye hi lemukisa vaakatiko hi tirhisa Munghana Lonene na ti-radio station hinkwato ta SABC 319 ku hi pfuna njhani vanhu va tiko reru leswaku vana lava va hlayiseka because hi vona va affectekaka vana va xisati more than va xinuna va makhelwani vadyondzisi va papa lava va xanisaka vana va vona emindyangwini se hi fanele hi ndla yini Bujabu i khale swi ka swi vulavuriwa ku a hi hlayiseni vana va hina a hi sirheleleni vana va hina kambe van'wana lava hetela va kandzela timfanelo ta vana va hina hina swikhalabyanyi hina va xinuna i ku fanele ku ndliwa yini botpete vana lava va vona tithavheni loko va famba xin'wana xa kona hi fanele hi byela vutihlamuleri hina hi khomaka xihoko loko hi vona vana lavatsongo a hi making sure hi famba hi meka sure na lava va fambisaka laha ku nga na swihoko va nga rhangisi timhaka ta mali mahlweni va vona vana lava va swi vona ku i na 10 years n'wana loyi va ku no a ti kwalawani a ta xava mina ni alele muni because the moment a xava byala botpete va gina va n'wini nsele vanhu mi swi vone na Mamelodi ku humelele mi swi vone na Eastern Cape so i vutihlamuleri bya ti-community because tithavheni leti nga kona community va ri ti-CPF na vanhu va tiko va fanele va meka sure ku a tithavheni leti nga kona a ti-community ta vona ti-body store leti nga kona ti-community ta vona vana lavatsongo a va yi that's number 1 number 2 na hina kaya vatswari hi fanele byela tihlamuleri laha ku nga na vatswari na ti-guardians ku vana va hina hi va cheka constantly hi vulavula na vona hi va dyondzisa timhaka ta danger ya this December because problem i TikTok botpete xin'wana xa kona vana lawani mi ta vona va ri ka TikTok botpete va endla something va admire timovha va nyikiwa timali hi vanhu lavakulukumba and the next thing vana lavana loko hi fambini hi vuyela ndzhaku ta ku n'wana ka mani pregnant a nga ha exikolweni more especially in North West ku ve na swikolo swin'wana botpete mi nga twana mbilan'we hi vava swikolo swin'wana swi ri 4 mi kuma ku na more than 40 wa vana hi xikolo xin'we lava nga pregnant because end goal ya kona a ku ri timhaka ta December xinkarhani xi cinca vutomi
hi ndlela yo biha impela botpet kambe vatswari ke va hoxa njhani xandla laha vatswari i timhaka ta ku lesweswo a social responsibility botpet hikuva vatswari va nga vulavuli timhaka ta sex education a swi humi botpet because the bottom line loko hina vatswari hi nga vulavula timhaka ta sex education hi nga va byeli hi va xele cellphone hi va na ti-Wi-Fi vatswari a hi dyondzeni ku vulavula na vana va hina va ha ri vatsongo hi va byela tikhomba loko malume Jabu a fika ku khoma malume Peta a fika ku khoma a nghena la hlamba kona byela mutswari wa wena this issue ya ku na tifamily ta hina more special Mpumalanga botpet le le KwaZulu-Natal va fane va byala vutihlamuleri some of the wrongs leswi endlaka loko n'wana a va pfinyiwile Eastern Cape ne le KwaZulu-Natal ne le Mpumalanga vatswari va tlhela va tsutsuma police station va withdraw case va ku nyike mali nyike mbuti nyike nyimpfu and i problem leyi nga kona ka swifundza sweswo ne le Eastern Cape botpet ne le Mpumalanga hi ti-report ta hina ti vula sweswo loko yo yingisela hi meka sure leswaku na n'wana wa xisati wa protecteka botpet mi nga vona timhangu leti hansi a hetseleni leyi ni vona konge ti na nkoka ngopfu hambileswi hinkwaswo leswi hi nga vulavula swo swi nga swa nkoka mi vulavula hi mhaka yin'wana ya ku vatswari va outsourca vutihlamuleri bya vona loko wo lava ku ta vulavula hi Xitsonga xo hlantsweka kumbexani hi nga ku vatswari va hambana na vutihlamuleri bya voho lebyi byi languteriweke tanihi vatswari se xivutiso i ku phela vatswari va ku va vula mina n'wina hi Jabu ku cince yini hi ku mina ni va ngi na wona nkateko lowu kambe van'wani va ve na mhaka leya ku mi kuma ku va sale na mhani papa va le Joni mara vana va ku va kula kahle me papa ma va tirhangi Joni sa va ri kwaka kambe swi swa muxakolo swi cince kwihi vutswari lebyi botpet ku humelela ka munhu wa ntima no timuchangani ntsena ku humelela ka munhu wa ntima swi endle leswaku vatswari a va ha hlambisi na vana vona vanhwanyana botpet xin'wana na xin'wanyana anti hlambisani n'wana anti mbarisani n'wana n'wana a nga swi koti ku vulavula na anti swilo hinkwaswo nkarhi n'wana va swi voni ku n'wana le ku xanisekeni ku byala vutihlamuleri byi le henhla ka mutswari botpet the problem part ya hina vanhu va ntima more especially na matikhaza makulu i ku loko ze ku va na anti ndlwini i endla xilo hi xinkwaxo a wu swi koti ku tshama na n'wana wa wena a wu swi koti ku bula na n'wana wa wena ku humelela yini i n'wi vutisa van'wanyana wo tshama mutswari kwalayani a nga vulavuli that's why i problem yi nga kona that's why botpet ku na nambara leyi hi tirhisaka during these holidays ya 083 284 2567 ya WhatsApp laha if va nga kumi ku pfuniwa already ku na ti-complain van'wana va kumi ku pfuniwa maphoriseni laha loko va nga kumi ku pfuniwa a va tirhisi WhatsApp number leyi va lodge ti-complain as speedily as possible ta kota ku va pfuna mindyangwini i ku byala vutihlamuleri botpet swi le ka hina hinkwenu and I'm glad mi raise that issue botpet ku loko ta hi kula hina van'wanyana hi kuma ku na loko ya swikolweni a hi swi tiva ku hi hlayisekile mara masiku lama swilo swi bihile ku tlula mpimo because vatswari hi vona va tlhela va abuse ku vana va vona maxaka ya abuse vana va vona va ku hayi i nga vileli a xava ku mugayi huma ka swona nomboro leya mako yi vulaka mi te 083 284 2567 and botpet aku heteleleni ni mi khensa swinene ntirho lowu mi nga wu endla a thula mahaxi a wu sasekile loko mi ku fambisa na introduction ya n'wina va ri vanhu va ni vutsini va khensini botpet ni ku ni ta va khensa moyeni siku rin'wana na mi khensa mi swi fambise kahle swinkwaswo ka Munghana Lonene hi swi voneni ka YouTube a swi sasekile Munghana Lonene makoma ndlela ya le mahlweni mi tirhela vaakatiko mi ri introduction leya a yi ri strong a yi strong botpet mi yi swi te hi ndlela yin'wanyana fambi mi ri n'wexe mi nyika na background ya sesikhoni conizer mi va hlamusela kwala hinkwaswo na Musagwadi na hinkwaswo a swi sasekile botpet ntirho wa xin'we hina van'wana ya tinyungubyisa ku associate na Munghana Lonene na khensa swinene Jabu kambe mi nga si famba a na hala ku mi vutisa hi liya hi nga vulavula hi yona xihundleni kambe leswiwani no mi vutisela ku mi kota ku dyondzisana rixaka matsundzuka ni tshame ni tisa van'wani va kha va vilerisa hi timhaka ta ku va hlweleliwa ku pfuniwa hi timhaka ta ku maintenance van'wani va kha va ala ku ve mufi loyi a ri ba n'wana a sapota n'wana ni nga mi hlamusela botpet ku handla ka tikinga na namuntlha loko ni ri kaya ka Ximawusa ku te munhu un'wanyana almost identical case munhu loyi i le ku pfunekeni botpet already the affidavit tsariwini already supporting document ti humini commission yi le ku guideni munhu luyani evidence ya tikomba botpet ku munhu loyi a hlayiseriwa n'wana and that's the problem vanhu vo tala the rights timfanelo ta n'wana botpet ti ta mahlweni more than timfanelo ta mina loko bava a lovini
alovini if a support n'wana wo karhi that support a yi stopiwi yi continue because va ta mi tisa ka ti-commission yi rani mahlweni va support vana lava because a hi n'wina vamanana mi nga endla vana lava a hi n'wina va tatana nkarhi wun'wanyana n'wana loyi a va n'wi hlayisa kahle so case yeleyo yi le mahlweni se swi lava fonini directly va va khensa munghana lonene lo nga ri munghana lonene i nge swi nga humelelangi but loko ka hi nga vulavuli mi va na khisimusi lerinene mi rimile ka ximawusa ni vuyile botete nda ni mi vona n'wana mani inkomo i sweswo mingisero munghana lonene FM va lava hi bula na vona Bojabu Baloyi va suka ka commission ya ndingano wa rimbewu mbatweni va kha va vulavula xikongomelo nkulu la ka nongonoko i ku loko i famba loko i cinca xitichi kumbe i ya ku tleleni ivi dyondze swo nga nchumu 083 284 2567 mi nga hlupheki munghana lonene FM ri koho a ni kha ni va byela na leyi a ni ri koho ku leswo mi tshama mi nga mi ku he hina hi yingisela tinsimu ka swiyiniyini na swiyiniyini ha thoyila mi to hlupheka ku va mi nga fanangi mi hlupheka yingisela ni munghana lonene FM minongonoko hinkwayo ngopfungopfu kwala ivi kusuka kwalano mi ta anamisa miehleketo mi nga ha hlupheki la Afrika-Dzonga kula ku ba awara yan'we mahungu misava ya tana mani nkosi na Chauke kusuka le Polokwane ntirhi na ku tisela nongonoko lowu twiki kusuka la Mbombela la ku kahle na mati vana doroba le ra Mbombela mi kahle tarura Limpopo a Limpopo tarura kama msultan ayene ya kuma mahungu misava na mani nkosi na Chauke ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi ya mahlweni se hi ta twa na n'wina lava va Greater Giyani Municipality yi va ni mi byela va hi va kumi va ta hi hlamusela kahle timhaka leti ta stadium ku endleka yini ma vo mhaka ko kumbexana na n'we mi tivaka swin'wana loko hi vuya mahungu na misava mi ngo hi byela leswi mi tivaka swona kambe mi nga timi ta hi byela maveriveri a hi lava maveriveri hi lava leswi n'we mi tivaka swona ku ri loko se ni fika le ka hafu ku bila awara ya 12 ni vulavula na ya 13 ni vulavula na meyara veri ni vulavula na municipal manager hi ta kota ku swi twa kahle ku endleke yini kambe sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko ya Mbombela swi tani ni le ka Mageba mahungu misava hi lawa na mani nkosi na Chauke eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM munghana lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na nkosi na Chauke ni khensela swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani hungu leri nga rhanga emahlweni eka awara ya n'we ro vula leswaku premier wa KwaZulu-Natal Thami Ntuli u vula leswaku va amukele swiviko swa leswaku munhu un'we u hundzile emisaveni eka mahungu ya ku hirimuka ka ndzhope loko mune van'wana va nyamalarile endzhaku ku khukhuriwa mahungu ya ku hirimuka ka ndzhope yi humelele endhawini ya Nyandezulu kasi mikhukhulo yi humelele eMazimdoti Ntuli u vula leswaku xiyenge xa swilamulelamhangu na xa ku phalala makhombo xa ha ta hlayela ku onhaka loku nga ku va kona magondzo na switirhisiwa swin'wana swi khukhuriwile exikarhi ka Margate na Port Shepstone Ntuli wa hlamusela the sewer infrastructure has been affected, and it's quite very unfortunate that this municipality is prone to the disaster as they've received funding from national government for the disaster that occurred in April. They were just about to finish fixing some of the infrastructure. So there is a need now for them to make another application. ntlhanu wa vanhu va lovile eka ngozi ya ku chayisana hi le mahlweni ka movha egondzweni ra R60 exikarhi ka Stockwell na Zolani Overberg muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli eWestern Cape Munira Ali u vula leswaku xivangelo xa ngozi xa karhi ku lavisisiwa. Just after 1 a.m. this morning, a fatal head-on collision occurred on the R60 between Stockwell and Zolani. 2 light motor vehicles were involved in the crash. Tragically, 5 people lost their lives, 1 driver and 4 passengers. Emergency services responded to the scene and authorities are investigating the circumstances surrounding the collision. We extend our sincere condolences to the families and loved ones affected by this tragic incident. Motorists are urged to exercise extreme caution, especially during early morning hours, to avoid speeding, fatigue and risky driving behavior.
Maphorisa ya lava mindyangu ya vanhu van'wana lava nga lova eka ndhawu ya ku xaviselana ku nwela byala ya kwa Noxolo eBurgersdal eRandi Vupela dyambu bya Gauteng. Nkaye wa vanhu va hundzile emisaveni loko kwalomu ka 10 va vavisekile endzhaku loko ntlawa wa vanhu lowu a wu hlomile wu fike wu balesela vaxavi. Maphorisa ya rikhumo va ehleketeleriwa va famba hi thekisi na movha lowutsongo naswona va fike va nghena va balesela endzhaku va baleka. Maphorisa ya emahlweni ya endla vulavisisi naswona sweswi a ku sikhomo wa mono Mzika Fiyani Luthuli anga xirho xa nhlangano wa ku lwisa vugevenga u kombele vaaki ku pfuna maphorisa evuxokoxoko. For manje basiphumile babhizi babhekana nawo ama-culprit ayenzile lento lena. For now, police are still searching for the suspects to ensure that justice is served for the families. Community members are also being urged to work with law enforcement as cooperation is essential in fighting crime and keeping the area safe. And let's hope bazobathola and sizokwazi ukuthi ijustice ize endaweni eright. Abantu be-community abala ngaphandle sicela noma kanjani bayenze ukuthi basizane nawo amaphoyisa. Murangeri wa kereke ya IPHC ya Ravi ya Jerusalema Michael Sandlana u tsoniwile bail court ya swa vugevenga bya timali ePitori u hehliwa hi ku nyika mali yo ba mati tingwenya ti etlela eka muahluri wa khotonkulu ya Pitori Portia Phahlani. Xikongomelo a ku va ku ri Phahlani a teka xiboho xa ku yima na Sandlana eka nyimpi ya vurhangeri ekerekeni leyi ya IPHC. Nandzu wu hundziseriwile emahlweni ku ya ka Haxawa hi n'hweti ya Nyenyankulu hi siku ra vu-9 leswaku vulavisisi byi kota ku ya emahlweni. Magistrata Nika Setsuge u ahlorise leswi. If you could stand up, Mr. Sandlana. And in the premise, I make the following order. I dismiss the application of the applicant herein to be released on bail. Kutlama 25 wa magidi ya vanhu va tsemakanya ndzilikano wa Libombo ku nghena etikweni akelani ra Mozambique masiku ya mbirhi lawa ya nga hundza. Vanhu lava yaka eku wiseni na vaaki va tiko ra Mozambique va hindza hi xitalo endzilikanini naswona va tshemba leswaku va ta fika kaya ka ha ri nkarhi. Hambiswiritano van'wana va na swivilelo hikuva va teka nkarhi swinene va nga se pfuniwa leswaku va kota ku tsemakanya endzilikanini. I'm still in the queue from 11 o'clock 90. We're still now a bit there. But the problem, the gas is too much to go home. It's December time. So we're currently in the queue now, but everything is very slow. We've been here for like more than 3 hours now, so we're not sure what's going on, but we're still on the queue. Not everyone is telling us what's going on. No one is briefing us. We don't know what's going on there in the front or inside. The line is moving, but it's not too much because the gas is too much because go home. I think it's 2 hours or 3 hours delay. Iku hela ka mahungu ya awara ya n'we hungunkulu ri vula leswaku Premier wa KwaZulu-Natal u amukele xiviko mayelana na minkhukhulo leyi nga kona. Yan'wana mahungu ndzi mi tisela wona hi awara ya 3 enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Nkosinathi Chauke. Johannesburg, Tembisa, Alex Nasoweto. Kuya kwala kagiso, tshama na hina eka 103.2 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Leswi swi karhataka ngopfu tanihi komiti ya swa timali i ku va palamende yi pasisa budget a hi yena laha nga mfumo a va spendi mali ya kona. Mali leyi nga kona a yi spendiweni ku ri ku ta na ku cinca laha tikweni. Mara loko ma languta ikhonomi ya Limpopo for instance yi kula ku tlula ti-ikhonomi hinkwato ta la South Africa. Limpopo sweswi ikhonomi ya yona yi kula hi 0.9%, almost 1%, and the national average sweswi i 0.5. Hambi va Western Cape va lava va tshamaka va ka va tiba swifuva va biwa hi province yaleyo hi humaka yona mina na n'wina Mlotsi. So a hi swi amukeleni ku budget leyi yi le ku tiseni ka ku cinca ka kun'wana hi hinkwako sweswiwani loko hi ka hi ya aka health Dr. Mtwaneti va te no operation Dudula ni mi onhele yini. Loko ni ri ka home affairs a mi ri na mina namuntlha ni hala ka health mina kasi mi lava ku ni endla yini hi ri aka vona a va endli ku va na user pay system ku ya hi leswi swilo swi nga tshamisa xiswona leyi yi nga a rivaleni. Loko munhu a ya a tliliniki kumbe a xibedhlele a vi a hakerini hi ku ya hi rate leyi nga kona ku okay right loko munhu a vona doctor
sungula ku 200 rand loko munhu a ya endla collection hambi i na maphepha hambi a ri hava i 150 u swi ta kota ku khavara vangwa leri nga kona eka swa rihanyo kalanga Dr. Chabalala hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya kwa hina khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlikani khalanga na ncintani ka Afrika wa vulavula na ku mbuyisa kwala Bush mukhanselara wa Bushbuckridge mina Francis kuna makaunyana khalanga vuxaka bya nkulukumba Nhlophe na MKP byi nge nyakafali byi nge fi byikulu swinene lero swi nge olovi ku ri va suka la tanihi munhu loyi a ku ri jaji leyikulu ngopfu a ku ri munhu loyi a tirhisaneke va nga na vuxaka lebyikulu na nkulukumba Jacob Zuma siku loko nkulukumba Jacob Zuma a ri president se lavone lava ka va lava ku byi hambanyisa va tsala ka masito ku ri lava ku tsala va tshama karhi va tsala mahungu va endlela ku xavisa mahungu tanihi vateki va mahungu va lava ku olovisa ntirho wa vona kambe swilo swo ka swi nga ri ntiyiso khensile swinene inkomu a ku na supermarket yo chipa ku tlula Usafe eka nguva leya makumu ya lembe leswi vula leswaku u nga tlangela hi ku hlayisa lokukulu ku fana na 1 kg ya Ultramilk custard hi 21.99 ti-biscuit trays to hambanahambana ta 800 gram ta ka Ubrand hi 99.99 na microwave ya ka Essentials ya 20 liter hi 799.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December 2025 ku kuma leswi na ku hlayisa swinene emakumu ka lembe xava eka Usafe laha swakudya leswi swi xavekaka masiku hinkwawo Afrika-Dzonga hi mina Victor the Principal Hlungwane ku rindzela swi herile AFCON 2025 ya sungula hi 21 December 2025 it's game on everywhere le na le languta mitlangu hinkwayo ya 52 aka SABC2 na le ka swirhandza swa radio station ya wena u nga tlhela u streama live aka SABC Plus twana ku tokombela ka ti-goals na ku tlangela ka ku hlula tiphini na bafana na tiko ra Afrika-Dzonga SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 swilo swa ku saseka Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomandlela matsundzuka ku na vanhu lava nga duvuriwa va ri abyalweni va hetelela va hundza ku hundza vanhu loko ni nga hoxisi vetinkaya wa vona va hundza misaveni swi nga va swi susumeta hi swiyimo swa muxaka lowu kumbe swi nga swi vula yini ka wena swi nga va swi vula ku we i hambana na timhaka ta ku ya byaleni mi ya baxilala ku ze ku laluluka kumbe swi nga va swi vula yini hi mhaka ku in'wana ya timhaka leti ti nga koho leti ti khumbaka timhaka leti nga koho leti ti khumbaka ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta vuhlayiseki lomu vanhu mi hungasa koho na ku mi va ma ha ri ku hungaseni ku ze ku ba ma 4 nampundzu na ni vulaka handle ka loko ku ri festival mi tlhe ku va ku ri na phumende a ni tivi kumbexana hi ta twana le ka yaleyo ku mi ta angula mukuyini hi ndlela yoleyo 0860 0025543 nangonako i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet mina yi twa mhaka ya ku swa ti-social harassment ka vana na swin'wana na swin'wana mara ku vatsari va ha endla timhaka ta masangu mahlweni ka vana a ka na leswi nga ta cinca ku mi kuma ku va tshama mukhukhwini wun'we na vana vanharhu ku hlambiwa kwalani swo yina futhi hayi swa teku leri mi to vulavurisa sweswi mi nge cinci nchumu ni
vana va la ta tokota leswi vo va swi vonaka thwi ku nga ri leswi swa maveriveri kumbe makhelwane halawa ka mukhukhu lowu nga damarhelana na wona naye o endlela ku khanya ku na ta va komba ku ngo vi no tiko ra kahle lano mathevula khulumeni mukhukhu le njhani mukhukhu u damarhele un'wana ai yimaninyana ma ha ri tsundzuka risimu leri mukhukhu
va ti vitana Sun Komota simula ku ri Chiwethani now or never. Vanhu va lava ku tirha eMatsona Stadium va ta tirhisa ku yini? Se risimu riri i yimini i petse mavoko a wu ndli nchumu ani se vanhu va lava ku tirha van'wani va lava ku tirhisa miako ya leyi va ku yi ri ya hina ya mfumo va tirhisa xitediyamu se xitediyamu lexiya va aleriwa kahle vo aleriwa kumbe ku endleke yini na ku loko ku ka ku bukiwa a ku langutiwa yini loko ku bukiwile ku twananiwe yini swi fike swi lahleka kwihi se n'wana kha ni vutisa ku hikokwalaho ka yini nga va vitani hinkwavo hayi a hi va vitani hinkwavo hi mhaka a hi mhaka ya ku hi lava ku njhekanjhekisana hungu leri nge le ku hangalakeni sweswi i ku va Giyani vatsoniva va lava va lava ku tirhisa stadium ku va va xibukile hi yo hi lava ku twa nhlamulo ya koho sweswi kambe loko yo tshika yi tlhontle ku un'wana ka lava va khumbekaka va lava ku hlamula hi ta va nyika nkarhi wa ku va va hlamula swo ni nchumu sweswo kambe leyi lava ku twa yona sweswi hina laha i mhaka yaleyo ya ku hi lava ku twa ku hikokwalaho ka yini hi ku xivutiso lexi nge le ku hangalakeni sweswi i ku va masipala wa Giyani va le ku tsoneni vanhu lava lava ku tirhisa stadium se vo va tsona na kumbe ku endleka yini se hi lava ku ta twa vona va hi byela sweswo leswo hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni eAfrika hi leswi nga sa swi ndleka loko hi fambile loko hi fambile hi ri hala aka mafema eka tivungasi mara swi ta hela va ka hina mi nga vileli ni tsakile ni vona dokodela Solipo Wela va ni rhumela hungu va ku yesas va swi tatisa va ku yesas leswi mi nga sungurisa swona Galadina hayi a swi swa xiyimo xa le henhla ngopfu na cancer na cancer swinene na cancer swinene ku va mi endle tano na cancer swinene loko mi hi nyika hungu rero ku hi fambe hi swo Galadina liya yi mu khomela ko tani Galadina yi mu khomela ko tani ku hi sungurise ku yini hi ndlela yaleyo na mhaka leyi ni nga yi vula muhumelerisi wa mina i to ni holovela kambe loko ni fika Polokwane mi ku ni ta lava ku tiva ka muhumelerisi wa mina ku n'we mani pfuna ku hi twa ku i va mani ka ndhawu ya maphorisa lava va nga na vutihlamuleri bya ku kwamula plaque leyi yi nga laya ku tirhela ku General Mashava sweswi laya aka commissioner laya tlhelo ka le Kremetata ku na muako laha ndzeni a ku ri na plaque yi tsariwe ku ndhawu leyi yi pfuriwe ximfumo hi Professor Dr. H.W. Ntsanwisi xi susiwile xilexiya a ni ri matikwana a xibedhlele a Mkhuhlu xi koho xa ha ri koho xi vekeriwile xi ku ndhawu leyi yi pfuriwe hi Professor Dr. H.W. Ntsanwisi se lexiya xa le ka commissioner hikokwalaho ka yini xi susiwile lo a nga xi susa a ya xi vekela loko ri ku a nga hi byeli ku hikokwalaho ka yina xi susini hi ku anakeni ndhawu leyi yi pfule hi vo professor a swi cinci sweswo na ku professor a ku ri vo apartheid hi vo apartheid ka hinkwavo lava va dokodela Lucas Mangope va Patrick Ramano Mphephu hinkwavo lava va Nelson Ramudike hinkwavo lava apartheid a ku ri dokodela a ku Professor dokodela H.W. Ntsanwisi mi cince na Nsami na ya Ntsanwisi deme mi ku Nsami hi mhaka yini i va mani va nga cinca a mi la ku fikelela yini swi lava hi vulavula hi swo Professor a ku ri vo apartheid na loko mo languta leswi Gazankulu a yi ri xiswona a yo tlula hi vuphutatswana hi mafambiselo ya swilo hi timhaka ta miako a yo tlula hi vuphutatswana lomu kun'wana a ku va mabuduleni ku ri mikhwajweni mara munhu wa muxaka lowa mi lava ku n'wi xixima hi mhaka ku mi te Giyani yi fanele yi sala yi ri rhumbi se mi fanele mi susetela na ku tsale Professor se va mindhavulo ya maphorisa hi ta lava ku swi tiva sweswo Sergeant Ridgewell Rukotso Brigadier Mashava hi le ku teni ka n'wina loko ni fika Polokwane mi nduku ni ta vulavula na muhumelerisi
hi twanana ku hi mi lava rini mi fane mi byela imanga xisusa a ta kota ku hi byela hikokwalaho ka yina xisusile ku ndhawu leya ina yi pfule hi vona Professor Dr. HW Ntsanwisi no politic ana politic 0860 0025543 a hi tweneni lava nhleka Muhashi na vashomi mpfukeli hi pfukile hi ngovo hi yo karhala man na swita na yo ri na mahlehlele ti yelaka ntsongo nje mara mi ta lunga swi ta tshamiseka no loko ni sukela ni ya Polokwane loko ni fika Polokwane ni vhene ku nakanaka mi ndukumitanita good wona man mo ni nge se nghena ka leswi ni lava ku vulavula hi swona swa Dr. John Hlophe ni ku na bibele ya vula ku loko i ri na talenta yo karhi yi bindzurisi ni munhu loyi talenta leyi xikwembu xi nga mi nyika yona ni kota ku yi bindzurisa Muhashi vanhu a vo xava makhavichi they are not buying your face loko va vula timhaka ta ku ntirho a mi wu khome kahle ku haleyo ma ha ri ku kona mi nga ku koriseleni a no lava ku hundzisa rin'wana mani sweswo xikwembu xi mi pfuna ni lava ku landzelerisa ni ya Dr. Mandlakazi John Hlophe xilo xin'wana na xin'wana xa humelela ka MK Party a hansi ka kulukumba Jacob Gedley Hlekisa ene a swi nge vi xihlamariso loko kulukumba lava vo hetelela va sukini ka party hi mhaka ku nga sweswi a ku na leswi va nga ku swi endleni kumbe ku swi contributeni since kotha ku va yimisiwini hi kulukumba Zuma hi minkarhinyana ya le ndhakunyana so kulukumba lava Muhashi la ku kandziyela la Dr. Ramatsekisa va nga ta hi kona ku nkulukumba loyi hi ku ya hi mina va nga tshama kona va kombise swilo leswi vuriwaka the quality of black excellence ene ni va rhandza ngopfu a swi na mhaka ku va ya ka MK Party kumbe va ya kwihi hi mhaka ku swi tikombini ku loko munhu wa ntima a tiyimisela na ndhawu leyi ku nga tala valungu a Western Cape swilo leswi vo transformation kumbexani vuhundzuluxi bya swilo a nga kumeka a swi phusha a swi fikelela va swi fikelelini kulukumba lava a hi rivaleni hi timhaka ta ku leswi nga endla ku va susiwa kumbe va impeachiwa i yini yes hi nga ka hi nga rivali mara no la ta kombisa timhaka ta ku quality ya nkulukumba loyi na mina ni nga tshama kona a ni nge pfuki ni yi seleteleni hi mhaka ku is a top quality of a man is a doctor i judge is fine va susweni ka ri judge na hinkwaswo sweswo mara transformation leyi va nga yi kombisa ka stubborn place ya ku fana ni Western Cape yi kumeka yi tshama yi ri le henhla leyi ende swi nge susiwe hi munhu a swi nge rabiwi hi munhu so it is very unfortunate mhaka ku a hi swi tivi ku loko vo hetelela va sukini ka yona MK Party yaleyo mhaka ku swi tikomba ku hi mpfhuka tshwaniyengeni va fikini leyi ingaku kulukumba lava se va sideline-iwa va phuxeliwa tlhelo hi ku vona ka mina la ni nga kona hi nga swi tivi ku va ha ta kumeka va practice hi ku ya hi leswi doctor va kha swi hlamusela kwala moyeni kumbe swi kambisa ku yini mara ku ta va ku ri injustice it will be a travesty loko kulukumba lava vo kumeka if he can the oblivion hi nga ha va voni hi nga ha twi nchumu hi vona hi mhaka ku vutlhari lebyi va nga na byona tanihi munhu wa ntima a nga dyondzeka byi ka nkoka ku byi kumeka byi kha byi impatiwa ka rixaka hi ku hambanahambana ka swiyenge leswi nga kona kwala tikweni ra Afrika-Dzonga Muhashi na kambe xivutiso ku ta va ku hi za hi fika laha hi mhaka yini yes hi fika laha hi nga kona hi timhaka ta ku kulukumba Jacob Zuma ni ta tlhela swi vula a va tshembeki kulukumba lava ya Muhashi i nge tiseketeli hi vona hi mhaka ku xin'wana na xin'wana xi nga ha no humelela sweswi ni nga tikomba mi ri badis na vona vhiki leyi taku n'hweti leyi taku mi kumeka mi hambanini ni twa van'wani va nghena miyingiserikuloni va ku a va nge yi helo a ni nge ku a va nge yi helo swi le ku tikombeni the writings are on the wall matsalwa ni le kombeni swa ku komba kulukumba lava a va ha laveki ka MK Party ene swi vula kulukumba Zuma va rivele leswi va nga ta ka ndlela leyi va nga ta hi yona na kulukumba lava a ze kulukumba wa vanhu a endla swihoxo swi n'wi costa profession ya yena ya vujaji lebyi kulukumba a huma a khome baji a nga humangi na nchumu so i problem leyi kulukumba ngopfu leyi yi nga kona ngopfungopfu ka ehenhla ka kulukumba JJ Zuma no ni mi twile makuva va khensa swinene
hlayisekani vana makhisimusi ma kahle na vanhu hinkwavo hi ku angarhela na loko hi nga ha vulavulangi vanhu va tihlayisa hi ta vona lembe leri taka hi ta vulavula na lembe leri taka hlayisekani hinkwavo a vhela vhiki leri ani se a mi ndlile ku hwa a swa boya vuya vhiki leri taka a khensa swinene impela ni ya Polokwane loko ni suka la ivi mindzuku ni ta ku tisela nongonoko lowu twik suka Polokwane swo boha kambe sweswi ni ta ka wena twini ri la mbombela la ka nhlekani lowu kambe ni ta teka mingiseri wo hetsela kusuka kwalano ni ya lava va Greater Giyani Municipality va hi byela ku hikokwalaho ka yini va tsona van'wani stadium va tsona hi leri nge yini stadium i mhaka leyi lavaka ku tiva swona swoleswo mingiseri wa Munghana Lona FM 0860002543 kambe ke wa swi tsundzuka leswi muyingiseri hi khensa nseketelo wa wena eka SMA 20 hi ta tlhela hi hlangana kambe lembe leri taka eka SMA 21 Munghana Lona FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u nonge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lona FM makombandlela se i nkarhi wa vuyimayima mali yi le ku tirheni hambi hi leyi u nga tihlayisela yona kumbe i tibonasi na u nga xavila leswi nga bohiki hleketela mundzuku va na muyingiseri wa vutihlamuleri tiphini hi nkarhi lowu wa ntsako na Munghana Lona FM Munghana Lona FM makombandlela Afrika va vulavula eka Munghana Lona FM makombandlela hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM seke la ku ya twa ku va Greater Giyani kahle hikokwalaho ka yini va tsona vanhu stadium van'wana lava swi tivaka hambi vo swi tiva hambi vo swi hleketelela veri hi the last minute ungayele leswi eka Afrika va vulavula ni vulavula leswi ni mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yalona u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana leyi se problem ya vafana na vavanuna yi si fani ku teka swi vula yini a swi vuli ku ona munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu sabi hi yo nchumu lowu a hi fikeli entertainment la ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owuna a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayele leswi eka Afrika wa vulavula kumbe loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzeni ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu amutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka
mara evitsi vitrero mga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti khelele hala swi vula ku pepejela sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. makumenharhu na 30 minutes ntsena ku bela awara ya khumenharhu nakona ku Afrika wa vulavula hina masiku hinkwawo miyingiseri wa hina hi tshama hi kha hi ku byela hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. se leswi hi nga rito ka lava ri pfumalaka hi la ku tiva kusuka ka masipala wa Giyani ku ri xana hikokwalaho ka yini va fanele va alela vaaki ku tirhisa stadium kahle matirhelo ya vona hi why loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisiwa ka stadium xolexo hi ndlela yoleyo se mhaka leyi lava ku bulana hi yona na mufambisi wa masipala veri inkulukumba Khoza kumbe Khosa VD imani hi twa ku va ri yini inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani lonene Khalanga na vayingiseri inkomo swinene i Khoza VD Khoza VD akhensa swinene Khoza a hi sunguleni kwalani ka ku la ka swihangalasamahungu swa mabulu vanhu va le ku tibuleleni vanhu va le ku vulavuleni kambe hambi va ri ku buleni swin'wana swa hetelela swi onha na xifaniso xa masipala hi ku angarhela loko swo ka swi nga vulavuriwi swi twala ku ntiyisiwa ko hi wihi leswi nga le ku twaleni i ku n'we mitsone lava va ri na ntirho ku hela loko ka vhiki stadium kahle ku endleke yini Khalanga ni vula ntiyiso loko mo ku na ku hangalaka ka mahungu swin'wana swi nga ri ntiyiso hi nge vuli ku hi tsone vanhu lava va ri na ntirho a stadium leswi nga humelela Khalanga ku stadium loko swi bukiwa va buke very early in the year a ku ri around March loko va buka stadium va ku va buka event leyi nga ta va kona hi September ti-date leti a ti ri kona ka booking ya vona ku ri ti-27 ta September kumbe ti-6 ta September 2025 hi leswi a ku booking ya vona a yi vula swona a va twanane swona na masipala ku ri agreement leyi a va ri na yona na masipala kambe hi ku ya ka nkarhi ku fikela va nga swi vona ku va nge hi vi na yona event leyi ti-27 or ti-6 ta September teto va sungula ku va na ti-deliberations na vatirhi va ka masipala va lava va interactaku na vona loko va lava ku buka ndhawu va proposa siku rona lera ti-19 loko ni swi lavisisa kambe loko munhu a bukini swilo swi confirmiwile ku fanele ku va ku ri na written agreement leyi kombaka ku siku rero ri approviwile ku lo va ku vulavurisana hi tifoni leswi ni nga swi twisisa xiswona kambe confirmation ya booking ya ti-19 ta September a yi va kona ya ti-19 ta December a yi va kona correct ya ti-19 ta December a yi va kona se loko mi ku ya ti-19 ta December a yi va kona njhani hi ku a ni ri va bukili hi March va ku va ta lava hi September loko ku fanele kusuka ka September ku ya ka ti-19 a ku fanele ku ndleke yini ma-indicator ezivinyi va booking ku ri hey leswi a hi lave ku swi endla a swi va kona ivi mi hlamula as masipala ku ri date leyi mi yi lavaka yi available a stadium mi ta kota ku endla event ya n'wina let me correct ku ri ka nkarhi wolowo loko ku va ku ri na ku vulavurisana koloko va byeriwile ku ri stadium xi busy xi le ka ti-renovations ene ti-renovations ta stadium a ti-publicized hi tina na le ka Munghana Lonene hi ta vulavula hi tona hi communicator hi tona na le ka our Facebook pages ti-renovations leti ti katsa ku endla the playing pitch ku ri yi tlhelela ka standard lexi Greater Giyani Stadium a xi tiviwa hi swona ku ri pitch liya yi ri one of the best in the country la ku nga na mukontraktara a stadium a nge le ku endleni ka ntirho wolowo so ku ve na communication yeleyo ku ri mukontraktara a nga hetangi ntirho wa n'wina consider ti-venue letin'wana ti nga kona kwalaya stadium ka ti-ground letin'wanyana se swi vula ku vulavurisaniwini ivi swi fika kwalani loko mi ku swi vula ku sweswiwani xiphiqonkulu lexi nga endlaku va nga tirhisi ndhawu liya i mhaka ya yini i mhaka ya ku pitch liya kumbe mukontraktara wa ha ri ku tirheni ka ha ri ku tirhiweni Khalanga ka ha ri ku tirhiweni
hi ku ya hi ti-projections ta koho hi fanele hi kuma certificate ya ku hetisa stadium sweswa completion certificate or completion certificate yeleyo hi ti-28 ta n'hweti leyi hi nga ka yona. Se loko contractor a nga ta huma asayitini komba ku ri u hetile matirhelo ya yena u satisfied hi leswi swi nga tshamisa hi swona. Se swi vula ku loko n'wana o la ku buka endzhaku ka ti-28 a nga xi kuma. Loko n'wana o la ku buka endzhaku ka ti-28 khalanga depending ya ku leswi lava ku bukeriwa xiswona i yini. Mo ni vula ku ri leswi ti-renovations leti nga endliwa layani ku na swilo swo karhi leswi nga kona kwalaha mabyasini ehansi ka mabyasi ku ri xi kota ku ti cheleta hi xoxe. Ku na sprinkler system leyi hi nga yi installa. Ku na va ri yini swa technology swi nga kwalayani aka kwala hansi ka mabyanyi lero ku fanele ku va careful ku munhu u veka yini kwini u belela yini kwini. Lero loko hi ta fanela ku languta ku ri venue event ya koho leyi fanela ku yi tirhisa the main pitch of the stadium event ya njhani. So vula ku mara leswo stadium xi tlhelelaka ku xi hlakala mabyasi ma hlakala ma nga ha tlangeki hi ku ya hi standard lexi lavekaka for ku hosta ti-game ta xiyimo xa le henhla a ha ha lavi swi tlhelela kona khalanga. Se kumbexani hi nga se hundza kwalani ka ti-renovation swi vula ku ya hi n'wina tanihi masipala mi teke xiboho xa ku yini xa ku leswi mi nga endla pitch leyi yi va hi ndlela leyiwani a mi nge endli swa ti-festival. Ni vutisa leswi mhaka ku i nga ri ku tshame ku ndliwa festival yin'we a Peter Mokaba stadium ivi ku pfuka hoyi yin'wana ya ku va rivala leriya ri hetlela ra onhekini. N'wina tanihi masipala mi fike kwalani na n'wena? Kalanga lexi ni nga vulaka swona i ku loko a hi lo pfumela event liya yi va kona aka main Peter stadium i nge sweswi mina na n'wina hi karhi hi tenga timhaka ta ku hi pfumela njhani stadium xi ya onhiwa ku ve ha ku xi renovate. A mi swi vonangi leswi nga humela Peter Mokaba na? Hi swi vonile leswi nga humela Peter Mokaba. Hi le ku dyondzeni ku ri for us ku ri hi continue hi tirhisa for ti-festival ku laveka ku ndliwa yini. Ha swi vona hala va FNB va khavhara pitch hi swilo swo karhi leswi tirhisiwaka ku byanyi byi nga vi affected. Hi ta swi considera swa ku fana na sweswo hi ta swi languta ku ri swi nyika ti-results leti hi lavaka tona na. Ku na mhaka yin'wana leyi ku vulavuriwaka hi yola ya ku a ku yiwe ne le court ku mi yile a court ku endleke Kalanga loko hi ri ka meeting I think ku ri wa vunharhu na nhlekani lava nga buka stadium ni tirhisa marito ya ku lava nga buka stadium careful hi ku a hi ri ku vulavurisaneni na vona ku ri hi le ka situation ya so hi pfunana njhani ku ya mahlweni. Ivi loko ha ri ka meeting wolowo ku fika masamanisi ya lama ya ku hi fanele hi appeara court wa vumune hi 9:30. So hi va ku twisini va lava hi ri na vona se ku humelela yini hi le ku vulavurisaneni and then mi tlhe mi tsutsuma mi ya court. Ivi va ku a va swi tivi ku humelela yini hi va komba copy ya swilo leswi a swi fikini swa ku huma ka a company called I want to kumbe hamoka mi nga yi tirhi hamoka mi nga yi khuvuli hamoka mi nga yi vula swi na mhaka i vayimeri va nawu lava va nga rhumela ku komba ku va mi lava khoto mi ya angula hi timhaka ta ku nikiwa kumbe ku ka u nga nikiwi stadium. Yes lava a va representa un'wanyana wa lava a ri kwale ka event leyi. Okay se swi yi fambise ku yini mhaka leyo? Hi ve na hina hi sungula ku ti prepare hi va kombisini lavayani a hi ri na vona ka meeting ku na timhaka ta so swi vula ku hi fanele se hi ya ti lunghiselela ku hi ta kota ku ya yimela timhaka ta hina a court. Mara loko se hi preparini hi thole vayimeri loko va fika va lava ku nghena mhakeni hi siku rera Thursday va kume ku ve na withdrawal ku ri mhaka leyi a va ha lavi ku yisa mahlweni. Ku ve na withdrawal ku mhaka leyi a ha lavi ku yisa mahlweni mara mo ni kombisa ku lava a va yisa court hi vona lava va buke stadium. A va buke stadium hi lava a hi ri na vona meeting na vona va kombisini ku lava a hi vona va nga hakela booking leyi nga kona stadium. So ku ve na confusion yo karhi kwalayani ivi va ku swi ignorini ku hi xinawu swilo a wu swi ignore loko swi fikini loko swi te hi maphepha ma xinawu ma swi fanele swi hlamuriwa hi maphepha ya xinawu mo ni indicate ku mhaka ya kona ya ha ta ya mahlweni hambileswi ku nga withdrawiwa hi ku
loko u withdrawa ku na ti-expenses to karhi leti vanhu va ti incuraku ku va ve ready hi boheka ku thola vayimeri hi ti-short notice hi consulta vusiku bya Wednesday so ka ha ri na swo tala leswi fanelaka swi lunghisiwa ku yi fikisiwa makumu mhaka leyi mara lexi vavaku hi leswi ni vulaka swona ku a hi yena munhu loyi a nga hakela mali ya ku buka stadium na valava a va hangalasa mahungu aka ti-social media a hi vona lava a va buke stadium loyi a buke stadium a hi ri na yena meeting ene loyi a buke stadium a sayitiwile na yena kwalaha ka maphepha lama nga tirhisiwaku na yena i fanele a ya hlamula kwale court so ku ve mhaka yin'wana ya ku va na ku confusana a xikarhi aka sayitela ku na ku vulavula ka ku kumbexani van'wani va xaviwile kambe hi nga se ya kaya leya ku xaviwa a hi tlheleleni nyana ka ntsongo ka ku loko ku bukiwa hi March a ku bukiwa ku hi September vanhu lava va ta tirhisa stadium lexi namuntlha ku vuriwaka ku va aleriwini hi swona se swi vula ku loko event leyi a yi londzeka hi siku leri a va ri bukile ro sungula a xi ta va xi swindleriwe kwalaya stadium lexiya se ivi ku cincacinca masiku se swi cinca swo tala okay a hi yeneni ka leyo xaviwa ku na swihehlo swa ku kumbexani van'wani kwala ndzeni va nga va swi tiva ku hikokwalaho ka yini ku cinciwe venue kambe ni mi twile mi ka mi hlamusela n'wina swivangelo tanihi masipala kambe leswaku xaviwa swona a mi swi twangi khalanga hina leswa social media hina laki ya ku kota ku swi tirhisa na ku swi vona swi vuriwile ene mo ni vula ku loko munhu se a fika ntirhweni un'wana na un'wana laha hundzaku wa ku tirha ka masipala a nga mutirhi wa ka masipala loko hi n'wi languta hina varhangeri va masipala ha tivutisa ku kumbe hi yena loyi kumbe a hi yena loyi a nga xavisa timhaka leti va ti vuriwaka lexi ni lava ku kombela xona khalanga loko ku ve ku na loyi a nga na vutivi ku xaviwe mani hi mali muni a ri na vumbhoni byebyi a byi tisi eka masipala hi ta kota ku swi adiresa ku ri swi nge yimi loko swa humelela swi vula ku swa ha to ya mahlweni ku va na sabotage yeleyo yi vulavuriwaka eka ti-artist ta hina leti va lavaka ku ti tirhela va hlayisa mindyangu ya vona hi ndlela yeleyo lero aka hina hi swi vonile mara hi kombela vumbhoni bya swona ku ri hi ta kota ku swi lavisisa se ku ya mahlweni n'wina na lava va nga a va buke stadium kumbe n'wina na vanhu lava a va nga hakela stadium mi hetelele hi mhaka ku yiwe ku yiwe court mi nga ha vi na vuxaka bya kahle kumbe swi hetelele mi va na vuxaka bya kahle ku ndleka yini vuxaka bya n'wina na lava va buke stadium khalanga ni nge vuli ku vuxaka bya hina byi vangi kahle because a ku heteleleni ka swona hi tshamile tanihileswi a hi tshamile hi Wednesday hi tlhe hi tshama hi wa vumune va tina ehofisini va kuma ku pfuneka koloko ku va na booking leyi se a yi vulavula hi event ya ti-19 booking ya ku va event ya ku va ya ti-19 yi ve kona yi confirmiwa hi kona hi wa vumune va sayineriwa va ya set up kwale va nga va set up kona va tlhava va na event yo saseka swinene a hi swi kotangi ku ta ka x ma hi mhaka ku a hi ye kwale ya hi ya cina na vona nemetwi hayi se kambe namuntlha a ni tivi ku kumbexani leswiwani swi nga va ku ri ku mina tanihi masipala ma swi tiva kumbe mi lava ku swi hundzisa ka rixaka hi ku a ni ngo vanhu va hata ku va lava ku ndla ti-festival loko leswiya swi nga koho swi ndlariwaka le a FNB a swi ndlariwile na loko hi ye ka prayer day mi nga se va na swona swi vula yini hi matirhiselo ya stadium ngopfungopfu loko kha hi languta ku onge tanihi masipala mina ku langutela ku kulu ku tlula timhaka ta ti-festival ntsena khalanga up until hi va sure ku ri leswi swi nga ta va kona event leyi lava ku bukiwa yi tirhisa the main pitch stadium yi nge affect swilo leswi investment leyi masipala wu nga yi endla ku lunghisa ground liyani swi vula ku ti-events teto ti ta va ti ri ka ti-ground leti ta le handle leti nga kona kwalaha stadium hi swi vonini ku ri ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta sungula ku ti addressa na tona hi ku lunghisa ti-ground tetiya ti kota ku hosta ti-festival ku ve xikombiso xa kahle ngopfu leswi a va setatise xiswona hi swi vonini ku ri ndhawu yi kona a handle vahlaleri na vaseketeri va swa ti-festival a va hlayisekile
va tiphinile swinene swi tikombeni ku va tiphinile swinene lero swa koteka ku va ti-event leti kota ku khomeka hala handle hayi le ku nga na byasi lebyiyani bya ku durha bya ku hlawuleka hi langutini Khalanga ku na stadium swo tala leswi hostaka ti-event ni ta kombisa hi stadium lexi xi endlaku Marula Festival i stadium xa normal i ground ya normal a ku na technology ya ti-sprinkler system a ku na byanyi ko va ku make sure ku ri ku na safety lero hi masipala hi ya sungula ku languta sweswo laku kwale ku kota ku tirheka ku kota ku improve ene hi pfunanile swinene na vona hi make sure ku ri the lighting is sufficient kwale a yi ri kona event ma-light ma hina ma tirha hinkwawo a ku vangi na any incident leti ti nga va ku ti veke vutomi bya vahlaleri or vaseketeri va vuyimbeleri lebyi byi ri kona le aka risk ene hi twangi ti-reports ta swa swin'wana swa ka swi nga fambangi kahle lero ku ve xikombiso xa kahle ngopfu ku ri ya swa koteka ku ri le ka ti-ground ta le handle hi kota ku hosta ti-event no ya khensa swinene mani loko swi tshame hi ndlela yaleyo swi vula ku swi ve swi hlamula leswi mingiseri a vula swona ku a hi fanele hi tise na vona va ta vula tlhelo rin'wana se loko ni swi languta ku ya hi leswi mi swi hlamuserisaka swo a ri laveki tlhelo lerin'wana hi ku laha mi tikomba mi hele mi ri na vuxaka lebyinene ku ngo va ku kumbexani mi nga se famba mi sungula mi hi byela ku hi swihi leswi n'wina tanihi masipala mi nga vulaku ku mhaka leyi yi mi dyondzise swona mi ta kota ku loko mi ya mahlweni ku nga havi na hoyi ya muxaka lowuwani ka swilo leswi hi ku angarhela kambe endzhaku ka loko ni ta va ni sungule ni hundza hi laha ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Mapelko Music Festival and Traditional Beauty Contest Rotterdam Stadium 25 December 2025 awuri ya 10 na mixo ku konza rixa mali yo nghena rand lavantsongo 100 rand lavakulu u nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wihi 100 rand u nga tiwinela movha na swin'wana swiwiniwa hambi tinqambi ti ta va kona Soli Makamu NC Oscar Makamu Mlantswa wa Ndhumba Metrobit RSA na van'wana vo tala Hakuna supermarket yo chipa ku tlula Usafe eka nguva leya makumu ya lembe leswi vula leswaku u nga tlangela hi ku hlayisa lokukulu ku fana na cold drink ya Coca-Cola ya 2 liter hi 21.99 10 kg ya Sasco cake flour ya rice ya Speco kumbe Golden Delight na ya mugayo wa U-brand hinkwaswo hi swinharhu hi 299 rand na airfryer ka Essentials ya 5 liter hi nxavo le hansi wa 599.99 yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December 2025 xava eka Usafe laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo ena vura ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela kumbexani wona wa ku pfulela ku xanimiwa a kha hi bula kumbe le ku buleni na municipal manager kumbe mufambisi nkulu wa masipala wa Greater Giyani ku nga nkulukumba VD Khoza ya VD Khoza hi vo ngele ku buleni na vona a ni ku lata ku hi vulavula hi tidyondzo leti mi nga tidyondza hi mhaka leyi nga endleka kambe un'wana i ni rhumela hungula i ri hambileswi ni hlamalaka ku i nghena kwihi kambe i vulavula hi timhaka ta ku swa timali ke swa hambana ku loko mi buke hala i mali muni loko mi buke hala i mali muni hi ndlela yaleyo Kalanga moni ku ka masipala swilo swi tirha hi ti-tariff leti nga approviwa ku na an approved tariff structure ya ka masipala yi kona ka website ya hina ya kumeka lero loko munhu a lava ku tirhisa any of our venues ku ri ti fambisa ku yini mabukelo ya kona ya swi endla mali munhu swi kwalayani the-tariff structure leyi yi approve hi council has approved a particular tariff structure hi leyi hi tirhisaka yona Khoza a nga pfuki nampundzu namuntlha ku ta Pet Khalanga i ta n'wi charger leswi mundzuku ku ta Maluleka u ta n'wi charger leswi hi leswi swi nga approviwa swi nga kona lero hi tirhise ti-rates leti nga kwalayani ka the approved tariff structure
loko ku ve tariff structure yi fanele yi reviewa is a process leyi faneleke yi reviewa yi tlhela yi approva yi cancele loko lembe ximarhi ro sungula leri tako lero a ku na loyi hi nga n'wi charge outside the tariff structure. Loko ku ve hi charge van'wana outside the tariff structure ti-process ta masipala ta pfumela ku ri hi tlhelela ndzhaku hi ya swi lunghisa hi kota ku refundana laha hi fanelaka hi refunda kona. Let me also indicate Khalanga ku ri discussion leyi a yi vangi kona aka minjhekanjhekisano leyi a yi ri kona. A ku na laha munhu a nga fika ku phela se mina ni so ni fanele ni refundiwa ku va lava a va vulavula lava va nga kule na swona va nga kule na swona va nga ri ki na vutivi byo karhi. Hi open ka masipala ku swi languta if munhu u twa a rhobiwile wa ta ka masipala a fika kombela lava va tirhanaka na swona a va kombisa ku ni ngheni ka tariff structure ya n'wina yi vulavula hi ku a ni fanele ni hakele mali ya so n'wina mi ni charge swa so a swi lunghisa swa humelela ka mfumo mara ku na process leyi fanelaka yi landzeleriwa a ko va ku hi mhaka ku hi mina ku fanele makuleni ma nge loko se i jika ku wa famba mkula ku vitanaka ku u khome mali muni kwanani lani ku tirhisiwa leswi swi nga approviwa hi council ya Greater Giyani municipality ku va ku ri tona tariff structure ta kona na meto mina leswi me ai kumbe mi ta hetsela hi ku mina hala ta sungula mini mi byela ku mini dyonde ku va ka hino ai papalateni ku nghena swilo leswi swi nga khumbe ku hina kambe n'wina ke tanihi masipala mi dyondze a ku na ku loko ku va na mhaka situation yin'wana na yin'wana leyi munhu a nghenaka ka yona ku va na tidyondzo to karhi i ku hi fanele hi kota ku tsundzuxana from site ra ka masipala na site ra vaakatiko ku ri loko u endle swilo landzelerisa ku kondza u kota ku kuma confirmation. Hi tikume hi ri ka situation leyi cause confirmation a yi nga vangi kona in writing ya ku leyi nga approva hi mufambisi wa masipala. Leyi ya ti-27 a yi ri kona in writing yi approve hi mufambisi wa masipala leyin'wana a yi nga ri kona mara loko u bukile u nga hlamuriwi hi ntirho wa ka masipala loyi a nga xaviwa ku a sabotacha event ya wena ofisi ya municipal manager yi kona ofisi ya meyara yi kona waya u ya kombisa ku mina ni stakile ni le ku endleni ka swilo swa so a ni le ku pfunekeni kumbe van'wana na van'wana lava tirhaka kwala ka masipala va kota ku swi hundzisa. A hi ro sungula ku va na ti-allegations ta ku ti-events ta vanhu ta sabotachiwa la ka institution leyi kambe a hi koti ku swi fikisa makumu hi ku a ku na laha ta ku na vumbhoni byo karhi byo kombisa ku impela hi leyi mali leyi nga hakela khoza a xaviwa ku ri a nga pfumeli ku event ya mani yi va kona ka masipala. Mara loko ku ri na ti-suspicions teto ti tshineteni na hina varhangeri va masipala ofisi ya mina yi tshama yi pfulekini loko va tini siku rero ni kote ku va amukela ni tshama na vona hi kombisana meeting lowu vulavulaka hi wona wa Wednesday a ku nga ri na munhu un'wanyana a ni ye hi nexe na vatirhi va ka masipala hi ya twisisa ku ri ku humelele yini swi fikise ku yini so hi kona for ku hundzisana loko ku ve ku va ku ri na ku nga twisisani ko karhi between hina na vaakatiko ku ve a ni ku hetile hi vulavurini na tidyondzo hinkwaswo kasi loko ndzi wa ti-meeting loko ku bukiwe stadium a ku na swona leswiya ve ri yini kambe leswiya swi famba swi kayakayisa sesi rose loko hi kha hi ya ka Xitsonga Music Awards ve ri yini joko le a yi kona ku a yi ta kota ku va yi hase yi paluxa hinkwaswo leswi swi nga paluxeki hi siku ro hetisela kumbe hi vhiki ro hetisela. Hi swona leswi a swi fanele swi ve kona because loko u buke ndhawu n'hweti before event ya wena leyikulu wa tipfuneta u lavisisa u ya kamba ku swilo u ta swi endlisa ku yini. It looks like ka nkarhi wa sweswi un'wana na un'wanyana u tshame a ku swilo swi tshamisekile whereas a swi nga tshamisekangi. That's why loko hi dyondza hinkwenu ku ri a hi languteni a hi nyikeni sure ku ri masayiti hinkwawo ma basisa timhaka ta wona swilo hinkwaswo swi tshamisekile. Joke I think a yi fanele yi ve kona hi siku ra Tuesday ra Mayors Cup loko hina hi ri le ka Mayors Cup mo kombela ku vani kombisa Khalanga ku ri ku na ku va xitirhisini stadium for Mayors Cup va Alela Festival a girawundini ya Mayors Cup ku tlangiwe match wun'we ntsena lowu na wona a ho fostela hi kha hi chuwa ku ri loko ko va na swin'wanyani kwalayani un'wana ku va na a bad injury swi nga hi mhaka ku byanyi lebyi byi hlangana kahle
swi nga vanga ku vaviseka aka ti-players. Ti-game letin'wanyana ti tlange ka ti-ground ta le handle ku lo va yin'we ntsena leyi a ku ri na 22 wa vanhu a girawundini. Loko va ta va ri hi mhaka ya ku hayi why mi kota ku nghenisa vanhu ku hambana kwini, Peter Mokaba yi nghenise vanhu swilo swi nga fambi kahle i mhaka ya ku a ku ri ntshungu, ene ntshungu loko wu ri kona ku na ku cina ko karhi plus music luwa wa cinisa swinene lowu va yimbelelaka vona vakulukumba lava. Emetweni mfambisi wa masipala hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku swi vula ku se ni dyondzile ku a hi khosa i khoza. Inkomo khensile swinene mfambisi wa masipala kusuka ka masipala wa Greater Giyani va kha va vulavula hi timhaka leti ta nto nga ri na veri na mavandla ya tipolitiki ya nghena kwala ai mavandla ya tipolitiki na vona loko a ri ka mavandla ya tipolitiki Ncindani ni kuma hungu leri ra ku vaendzi Mpumalanga va le ku nyikeni vanhu swakudya mara ongeti va nyika va se na yini veri vaendzi Mpumalanga va le ku nyikeni swakudya vanhu vaendzi ntsena i ntiyiso kunjani loko mo kuma chirwa Ncindani hi twa ku swi na ntiyiso ku fika kwihi timhaka totoleto hi ta kota ku bula na vona hambi wa kuma mundzuku kuma ntlhanu wa timinete hi twa ku vele ku endleni ka yini anakeni makhisimusi lawa ku na vanhu vo tala va nge le ku nyikeriweni swakudya na hinkwaswo sweswo kambe loko ku ri ku impela loko u fanele kuma swakudya i fanele nikiwa hi ku hi wa ANC heyi ya se swin'wana i ku tsonana phe ene loko u languta Mpumalanga ANC yi fambisaka Mpumalanga se loko ve impela mi le ku kheteni impela hi chirwa tanani mi ta hi byela ku mi khetisa yini hi ndlela yaleyo kambe nongonoko a humelesiwe Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula ehlangana na nongonoko lona kambe mundzuku ni ta ku tisela wona thi kusuka le Polokwane studio 2A sweswiwani ku ni ta va ni ri ku haya swi na mhaka mingiselo wa mina mbana nhlekani lowunene dzumba na mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngobeni siku ra n'wina ri vele rinene ni eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela.